أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Slava i zahvala pripada uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala, stvoritelju svih svjetova. Neka je selam i salavat na sve Božje poslanike od Adema alejselama do Muhameda alejselama, a mahsus selam na našeg posljednjeg miljenika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, njegovu časnu porodicu i njegove ashabe. Molim uzvišenog Allaha dželešanu da ovo moje kratko izlaganje ili promocija moje nove knjige da bude razgovjetno, ako Bog da, inšallah, da na neki način prenesem na vas i da vam pošaljem poruku koji je bio sebeb pisanja ove knjige. Molim Allaha dželešanu da, ako Bog da, inšallah, da ovaj moj pionirski rad, pošto je ova knjiga Mualime Sjeverne Amerike prva knjiga ove vrste napisana, da to na neki način bude postrek, stimulacija, inspiracija, primjer drugim mualimama na području Zapadne Europe i naše Bosne i Hercegovine, pa da i one neka ili grupa njih da pokrenu sličan projekat. Draga moja braćo, moje sestre u islamu, moji bošnjaci i bošnjaknje, gdje god da se nalazite, assalamu alaikum wa rahmetullah. Jako mi je veliko zadovoljstvo da evo iz moje ovdje radne sobe u Sjevernoj Americi da vas poselamim i da vas pozovem na promociju ove moje knjige gdje god da se nalazite. Ovo je moja treća knjiga po redu pod naslovom Mualime Sjeverne Amerike i završila sam pisanje ove knjige u aprilu 2021. godine. Nažalost, zbog korone i najviše zbog korone nisam imala prilike da održim mnogo promocije knjiga kao što sam to uradila sa svojom prvom knjigom koja je napisana na engleskom jeziku i objavljena na istom jeziku, koja govori o Bošnjacima Sjeverne Amerike, muhadžirima koji prvenstveno žive u ovom mome gradu, Rochesteru, savezne države New York. Zatim, moja druga knjiga iz mog ugla, nju sam isto napisala prije 2 godine i ona je zbir mojih radova, pisanih radova, tekstova i naravno uz dodatak još nekoliko novih tekstova koje sam uključila u ovu knjigu. Pa evo da vas samo pozovem i da vas upoznam za gledalce koji će gledati, ako Bog da, inšallah, ovaj video, a nisu upoznati sa moje 2 prethodne knjige, da i ove knjige možete svakako da naručite. Ja bih doista preporučila da ako možete da nabavite ove knjige. Ova prva knjiga je izuzetno dobra za našu omladinu, prvenstveno našu omladinu koja je rođena ovdje u Americi, jer u kratkim crtama govori o historijatu Bosne i Hercegovine, govori o vremenu komunizma, kako je bilo muslimanima u vrijeme komunizma. Zatim govori o muhadžirima, ima dosta intervjua koje sam preko 100 intervjua uradila sa našim Bošnjacima koji žive ovdje u Rochesteru i inače ima dosta statistika i sugestija kako bi se na neki način moglo kroz institucije, da li političke ili vjerske, kulturne, očuvati identitet i vjera kod naših mladih. Naravno, knjiga ukazuje i na probleme ili iskušenja sa kojima se susreću naši Bošnjaci. Tako da knjigu možete naći na Amazonu, izuzetno je dobra i ja bih doista vas
zamolila, ako naručite preko Amazona, kad pročitate, da ostavite svoj komentar. Naravno, volila bi da je dobar komentar, ali uopšte nije važno onako kako vi osjećate da treba da napišete i nedostatke i preporuke. Tako ako Bog da inšala, tako učimo. Naravno, moramo da upućujemo kritike i da znamo da prihvatamo kritike, jer te konstruktivne kritike nam pomažu da se mi izgrađujemo kao pojedinci, a isto tako i kao institucije. To je vezano za prvu knjigu. Za drugu knjigu isto bih preporučila, ona je na bosanskom jeziku, izuzetno bogata knjiga sadržajem, različitim temama, dosta tema koje inače nisu, po mom mišljenju, dobro ili detaljno obrađene kod nas, pa bih ja vam preporučila, ako Bog da inšala, da pogledate i ovu knjigu i ako želite možete je svakako naručiti isto preko Amazona. Moja treća nova knjiga, što je u stvari i glavni razlog da vam se ja obratim i da govorim nešto o ovoj knjizi, je Mualime Sjeverne Amerike. Ja moram da priznam da sam izuzetno ponosna i da mi je drago da sam uspjela da završim ovu knjigu, kao što sam već rekla, da je to pionirski korak ili poduhvat i naravno ako Bog da inšala, ili ako ja budem radila nešto opširnije ili ako bude neko radio, očekujem da će imati neki udžbenik ispred sebe po kojima će moći da se usavršavaju i da poboljšavaju neke nedostatke koji svakako ima i propuste koji svakako ima u mojoj knjizi. Ja bih iskoristila ovu priliku da vam samo pročitam posvetu kome sam posvetila ovu knjigu, a to je ovu knjigu posvećujem svojim rahmetli roditeljima, majci Salihi i ocu Hurmi Bečiroviću, te mužu Midhatu Purku i kćerkama Amini i Merijeme. Posebno se zahvaljujem mužu Midhatu na njegovom nesebičnom i kontinuiranoj podršci mome akademskom radu, usavršavanju i aktivnostima. U ovu posvetu bih uključila i moju sestru Zaminu Efendić, koja mi je uvijek bila izvor sestrinske ljubavi i podrške, te zeta Nesiba Efendića, zatim moju braću Rahmetli Huseina i snahu Suadu, Hasana i snahu Čebiru, Ibrahima i snahu Salihu, Hilmu i snahu Azmiru i Nesiba i snahu Eldinu. Svi su mi oni, svako na svoj način, inspiracija za moj daljnji akademski rad i napredak. Moja familija obogatila je i uljepšala moj život, a posebno moje posjete Bosni i Hercegovini. Evo još jednom da se zahvaljujem se uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala na svim njegovim blagodatima. Nadam se, inšallah, skrušeno molim Allaha Đelšanhu da će ovaj moj skromni napor da na neki način i ja doprinesem i da ostavim trag iza sebe i da steknem ovim svojim radom i pisanjem Allahovo subhanahu wa ta'ala zadovoljstvo. Moja ljubav i moj strah od Allaha subhanahu wa ta'ala i ljubav prema Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam, prema islamu je doista nemjerena. Tako da se nadam, ako Bog da inšala, da će to biti izvor svjetlosti na sudnjem i na sudnjem danu, a i na ovome, ako Bog da, svijetu i svjetlost i nur u kaboru. Draga moja braćo i moje sestre u islamu, ovu knjigu sam davno namjeravala napisati. U stvari željela sam da uspostavim kontakt sa mualimama Sjeverne Amerike. Već je preko 20 godina, evo kako sam ja lično došla iz Njemačke u Ameriku i po dolasku u gradu Rochesteru vidjela sam da naši Bošnjaci nisu vjerski organizovani, mada, elhamdulillah, bilo je dosta naših Bošnjaka koji su išli u tursku džamiju na Kalveru, kako je mi ovdje zovemo, ili na Westfall Road u islamski centar.
koji su tu obavljali džume namaze ili u toku Ramazana klanjali teravije, ili ako bi neko preselio, uglavnom smo imali podršku od ove dvije džamije. Međutim, doista nije bilo vjerske organizovanosti među našim Bošnjacima. Tako kako sam naučila u medresi, ja sam počela samo inicijativno, onako kako sam naučila i kako me instinkt ili kako nekad kažem, samo Allah subhanahu wa ta'ala me je vodio kako da pođem sa radom, organizovanjem ti naših žena, rad sa djecom i alhamdulillah uspjeli smo, naravno uz pomoć svih naših Bošnjaka i Bošnjakinja, ne mogu da kažem svi, nije tačno, ali jednog velikog broja uspjeli smo da osnujemo džemat, zatim da dovedemo imama, eto da kupimo i neku crkvu koju smo normalno renovirali i koristimo je prema našim potrebama sada. Poslije toga još jednom da kažem, moja ljubav prema vjeri nije, mada sjećam se, moj babo rahmetli bi imao običaj reći neka ide u školu, u srednju školu ili fakultet, ne znam, neka ima hljeb u svojim rukama. Eto, moj babo kao i vaše babe ili sve babe i mame ovog svijeta žele na neki način da pomognu i da rahat presele na ahiret, znajući da će njihova djeca, ako Bog da inšala, da imaju finiju budućnost ili ljepši život nego što smo mi imali. Tako i moj rahmetli babo je želio da ja idem u medresu i da se zaposlim pri islamskoj zajednici, da na taj način dam o sebe sve što mogu, da normalno pojačam ili kako bi da ja dam svoj doprinos širenju i očuvanju islama, prvo na području Balkana, a naravno posle u Evropi kad sam bila u Njemačkoj ili u Americi. Međutim, Allahovom voljom meni nije bila nafaka da se zaposlim u islamsku zajednicu, ja sam doista željela, posebno ovdje u Americi, iz tog razloga što je drugačije kad radite, kad radite ovaj put, kad pozivate, kad govorite o islamu, kad vam je u srcu islam i želite da prenesete svoje znanje na druge sestre u islamu i kada iza sebe imate jednu organizaciju poput islamske zajednice, nego ovako kada samostalno volonterski radite. Ali alhamdulillah, hvala Allahu na svim blagodatima, gotovo 20 godina kako sam ovdje, ja neumorno radim i doista ne planiram da odustajem na ovim svojim volonterskim aktivnostima, snimanje predavanja, održavanje programa preko Zooma, održavanje programa učenja Kur'ana i tefsira, zatim obilazak naših džemata ili čak kada me pozovu da idem u crkve da govorim o islamu i o našim Bošnjacima ili kada me pozovu da idem na fakultete. Uglavnom, alhamdulillah, ja sam svoj život, kako narod kaže, dala islamu i molim sam u svemu ovome, molim sam Allaha dželešanu da mi ukabuli ovaj moj trud i rad, ako Bog da, inšallah. Što se tiče same knjige, rekla sam da sam davno već imala želju da uspostavim, da uvežem mualime Sjeverne Amerike i tako da je, Allahovom voljom i ukazala mi je se prilika, ja sam svoju ideju podijelila sa nekoliko svojih prijateljica mualima kojima sam rekla da bih željela da napišem jednu kratku biografiju o mualimama Sjeverne Amerike, šta one misle, tako da su me one, da je Allah dželešanu nagradi svakim hajrom, one su me podržale u mojoj ovoj ideji i tako da sam počela, prvo sam obavila nekoliko telefonskih razgovora sa, kako kažem, tim ključnim mualimama i zatražila od njih podršku i savjete na koji način bi bilo najbolje da počnem sakupljanje informacija, tako da smo podijelili to mišljenje. Posle toga sam napravila jednu grupu za mualime na Facebooku kako bi mogle bolje da komuniciramo. Mogu da kažem da se trenutno
po mome ovom istraživanju, naravno mogu da bude, moj broj može biti manji ili veći, ali evo po mome istraživanju mislim da se u Sjedinjenim Američkim Državama nalazi oko 60 mualima koje su završile neku od naših medresa na području bivše Jugoslavije. Od ti 60 mualima prvenstveno je 45 pristalo da mi pošalje svoje biografije i da budu dio ove knjige, da bi nakon izvjesnog vremena 5 mualima odustalo iz različitih razloga, nisu željele da budu dio ove knjige. Tako da sam ih morala ukloniti ili izbrisati iz ove knjige. Zatim, pošto sam već počela jedan divan program u kojem su učestvovali prvenstveno mualime Sjeverne Amerike, gdje smo imali program jednom mjesečno u kojem smo pravili jedan bogat sadržajem program i vršili smo dobru stvarno reklamu gdje smo pozivali naše Bošnjakinje. Prvenstveno je bilo zamišljeno za naše sestre Bošnjakinje koje se nalaze na području Sjeverne Amerike. Međutim, kako je vrijeme odlazilo, vidjeli smo da ima dosta drugih sestara, prvenstveno iz Zapadne Europe, zatim iz Bosne i Hercegovine, koje isto žele da učestvuju u programa, tako da sam ja, alhamdulillah, počela uključivati i mualime iz Europe i mualime iz Bosne i Hercegovine, tako da ovaj trenutni program koji imamo svake nedjelje u 2 sahata po istočnom američkom vremenu ili u 8 ili u 20 časova po našem bosanskom vremenu. U tom programu učestvuju mualime iz Amerike, Europe i Bosne i Hercegovine, a program je zamišljen da učimo hatmu, ako Bog da, i uz prijevod na bosanski jezik, zatim tefsir određenih sura koje učimo za taj dan. Ovaj isto program je izuzetno bogat, alhamdulillah, Allah je milostiv i skupile se mualime koje su doista nadahnute, lijepim, obdarene lijepim glasovima, pravilnim učenjem Kur'ana, tako da evo svake nedjelje jedva čekamo da dođe taj program, da ako Bog da inšala da se družimo. Već je 2. godina kako imamo taj program i u dio ove knjige ja sam odlučila da uvrstim nekoliko učača, nekoliko mualima koje uče u ovom programu, Zoom programu, ali isto tako i naših Bošnjakinja koje čitaju prijevod na bosanski jezik, pa sam ih zamolila da i one napišu svoju biografiju i da napišu nešto o sebi i eto, kako je biti muhadžer, ne znam, u Švedskoj ili u Njemačkoj ili tako dalje. Tako da ova knjiga je izuzetno bogata. Pored biografija, evo ima, kao što sam je spomenula, imam 40 biografija od naših mualima koje se nalaze, koje žive trenutno ovdje u Americi. Imamo oko 20 biografija učesnica Zoom programa, tako da ćete, ako Bog da, kad budete čitali, vidjet ćete da koliko su naše sestre, koliko su predane, koliko vole islam, koliko se žrtvuju, koliko žele, koliko vole i čezne za našom Bosnom i Hercegovinom. Tako da ne bih više puno govorila o ovoj knjizi. Ja se nadam, ako Bog da inšala, da ćete je naručiti. Možete je naručiti putem PayPala, ja ću, ako Bog da informacije, da napišem u ovom linku, pa možete, ko bude želio da naruči bujru, možete naručiti. Ima, pored samih biografija, ima nekoliko mog ličnog mišljenja o tome, inače o statusu mualima ne samo ovdje u Americi nego i u Bosni i Hercegovini, o samog osnivanja prve ženske medrese u Sarajevu pa do dan danas, neke blage prijedloge ili ako smijem da kažem jedan ukor što se još niko nije konkretno pozabavio ovim slučajem, a šta mene doista najviše boli je to što u svom vremenu ovog traženja, mada moram da kažem da je se
situacija za mualime izuzetno poboljšala u zadnjih nekoliko godina, ali šta mi je najžalosnije je da evo ja sam 20 godina ovdje u Americi i ostali 60 mualima i tako imamo veliki broj mualima u Europi ili mualima u Bosni i Hercegovini gdje se naši radovi svode još uvijek samo na naše samoinicijativno volonterske radove, a nažalost eto, ovo upućujem apel ako Bog da inšala našem Reisu Ulemi, uvaženom Kavazoviću i Huseinu koga ja izuzetno cijenim, da će ako Bog da on naći vremena i snage da se malo bolje porazmisli o ovom pitanju kako bi se znanja naših mualima iskoristila. Jer vidjet ćete čitajući ove knjige, to se radi o kapacitetima našim divnim, mladim ženama, bošnjakinjama koje su željne, koje su žedne rada, kojima se samo treba omogućiti da imaju prostor i da im se osigura, naravno, da im se osigura zdravstveno osiguranje, da se radni odnos, umjesto da idu, kao što se već dešava, evo, na primjer u Americi i po Europi, da naše mualime rade po drugim fabrikama ili evo kako jedna kaže, rade ovdje po minimalnoj sahatnici, a pune znanja, a to znanje treba našim sestrama, našim majkama, našim nanama, trebamo da provodimo što više vremena s njima. Ništa mi pojedinačno ne možemo uraditi na tu temu, to je naravno to je sistem naš, treba da se pozabavi time i da se angažuje što više mualima. Ja sam imala, eto, alhamdulillah, čast da obiđem veliki broj džemata po Americi i mogu da vam slobodno kažem gdje god su bile mualime, mada su one uglavnom većina volonterski uključene, mada moram ovdje da napravim jednu korekciju, da ima mualima koje rade preko vikenda, uče djecu i dobijaju honorar, ali nijedna nije zvanično zaposlena puno radno vrijeme pri islamskoj zajednici ovdje u Americi. I lično mislim da je vrijeme da se pozabavi naš vrh, islamska zajednica u Bosni i Hercegovini, i da priđe malo ozbiljnije ovom pitanju, da se iskoriste kapaciteti. Jer naše žene, alhamdulillah, mualime, one su izuzetno aktivne, izuzetno progresivne, izuzetno inteligentne. One će svakako tražiti i one moraju tražiti, Amerika je takva da mi moramo da radimo, da jednostavno kako bi opstali ovdje, mora da radi gotovo i muž i žena, u rijetkim slučajevima muž da dovoljno može da zaradi, da žena ne mora da radi, ali većina mora da radi muž i žena i na kraj krajeva zašto da idemo raditi po nekim fabrikama ili ne znam ja nekim drugim mjestima ako možemo da radimo ono zbog čega smo se školovali i da prenosimo znanje specijalno ovdje u dijaspori. Moje lično mišljenje je da svaki džemat ne treba da ima jednu mualimu upućenu nego i dvije, jer rad sa našim sestrama, sa našom omladinom je neiscrpan i zahtjevan. I ako hoćemo da odgajamo buduće majke koje će slati svoju djecu po medresama, koje će jednostavno znati za našu Bosnu i Hercegovinu, moramo da uključimo ovu vojsku od intelektualki naših bošnjakinja. Toliko od mene, dragi moji bošnjaci, moje sestre u islamu. Ako Bog da, inšallah, mnogo više ćete pročitati u ovoj knjizi, pa mi se čujemo i vidimo nekom drugom prilikom. Assalamu alaikum wa rahmetullah.